tu ni ya webinar di Delhi Sabtuam wai hon nan wai hi inakisa a Himalaya Delhi Sabtuam kia adi China hi tuan lawina Sabtuam pumpi isayar pumpi milip Sabtuam ya ut kwa pel theina dina head office i aki hopia i head office coordinator ministries in le ongamen pina wai bana tuailai iswan nimwan mamau lai siang thausin in lamaom tuailai pel tak tu ni na young reform te to pangko mina yai webinar ni kumin le khat ve saiwa tu kumina ni ve na dina i kum thupi ma pan sanina ki holim thei dina i pai kom te ya pathian pi na ma kaina ziaka i hei bang hun pha mo hi mani na pathian la ka ki pa thu i gena i atel khalotin le khonong cha et thei di YouTube channel la koi di mani na i lung hi mo wai hello hi chi hi gen dinga hun sau pilanon tuan lawina tu ni na vai don na thu gen na tum na pan na hun te lap yang na local pastor Diego Khan Siang guite damlo sim pi himale in muna pana i tut muna zat thei de hi mani na ni na ma me le mo theya ki pa wai ni sa kom komina ni amani ahun ade za jang la to hian la uchina ban son to ni webinar Zoom meeting ang pai ong telite teng ito pa Jesus Christ min chi bai kon bo kai i program te lakhiang na le thum na ni pa di happy tu ban pathian to ki pa ko hi tu ni hun man patak mai ye join meeting atel dite le ahun bang taka pathiam ta jakin ki pa kon gen hi chidam bidam nan pia a wai ba ni na panaman he program ko patek ki pana atop tan pa untang khate teng nang hongom pian lan wana he Zoom meeting discussion le bangkim ong pai to di te hi nang na khasiang ton wab lumin lan hong tel pian lan hong ken jet pian lan na khapi na de na atop tan pa kuitung takang wab dingin na khasiang thok pi na din na ta to pa Jesus Christ min kong tumo hi amen bana pai to zang mai ni hangena webinar sai na san saulo chik highlight jek na kong nei da ken keynote address chi yama lai siang tho tu kum thu pi na na yu ida kunai thei de kwa thakin sim non twan ke le hang le i thei sa be ki kom komen ong sim himim ding amon khat i Nehemia bung ni som le gyat na i let us start rebuilding so they began this good work ya hi Nehemia i lai bu lai siang tho hi tu wal poi mo ma hi tu ni na hi bang sia kang ki sai hiam chi hi sia saulo chikin kong tak lang zwal dinga tu ni na in covid 19 china ina theiwa hwai hun la ya panina technology i khovel khan to na tuam te jang phatuam ina mitam pi biang na hile biang na tek lo le khovel na sep na kong tuam ma hi mason na kineya huchi bangina tu ni na sap tuam te bangin le hwai lam khong bang mit chuan ina bang china hi chi bang te khong hi phatuam thei pe na i pathian thu tang ko na ging lo te la ka batang ko tek kia hi lo ina e ging tu sap tuam te ki kep na ki kep kiet kol na khong na tan pha le bang chi bang ini jang phatuam thei hiam chi hi lung chi malian ma ya wa hi e tu ni na ko adia kholina ko pi sap tuam te hi ki gyau taw sima hi fellowship sap tuam ki ve to chi bang le ngei khol lo a hi manina tu ni na ko adia hi adia kholina go hatia pan mi bang janong tel thei hiam yen chana khul leng ni chi khong bangom le ana ki saleute oi zo chan Bangalore apan bang jai tel thei hiam Delhi apan bang jai tel thei hiam yai ti khong hi abang kim bangina i khopi lam teng sai sang ma bangina he office bang nong sai zel hen la i thwa hom na taksa tek te ka pai khom hilowina chi bang khong hun lem tang bol zel le hang technology jang phatwam hilow di hiam ti hi lung chimalian a hi point khat na hi hen la ani na hi tu ni program isai na tak aziak a hi le sang ni le som ni le nga December kha General Assembly jingkal devotion hi ke ma mi mal takina ka batel kha jingkal ina Nehemia bung pumpi overview
abong pia alom pia etna devotion wam tak mai Reverend Jiswan Zalam head officer coordinator ministry sina general assembly palai pai hom te kyang jing ka inang makaya wai jing kala hi nuam ka sak ma hi huai an khamet lo jing kala den chiang ma hi business session ki pandi ki khen so devotion la kalak lo mai chakyo men chen wai lai ta ka kalung sima om hi yai devotion hi chia kino taka wazo mok sangina yai tumjang swag le hang le hi ei pai khom na man phazole kilom chi phiali kalung sima na oma azia belzin kal devotion khanuam ka sama maya nehmia bungkum pi overview summary onget pia ni heu tu pa ulamina wai hi kalung sima huai ni apanina a devotion an second day dilawm non ton lo jing kal khat kelo kun kinen dei khop hel lo taka ki ken aki hiya wani jing kala ki gen khia thu te hi saptom mi teng saptom member teng bangin zak thina di platform khatom lo di hiam chi hi khanna kalung simalian ma ya ani na wai a hi komina wai sujok thina di lampi kong khak bangchi bangin hong liang hoi ding hiam chi hi lung simaliana uchina i kalung sima puak ing non tu hu chi bang bol thina di kong khak khat lampi khat hong ni chi hi lung sima mi mal ta kaumina zan lam session meeting na kana gian lutwa delhi chile upatti pastor te moderator te le upadang ten le onglung kimpi na hile hang tampi delhi apan telzo tate ke le hang le speaker ongom te nagle recording khong hoi tagen bol le hang youtube khong hoi le hang ni tampin anangai son thei de event chi hi lung simalian ma wai hi tu kum thu pi to ki sai indian latna nuam ma mai mi tampin na ngai khakiat khak lo wai hi tunia ide ka ngai ke thei didani na yoma wai lampi kong wami hi athum na dina nehemia kha igam ilei kisego me sang ni le som ni le thum amel ma sale gala yom nu ina ni kumina tu kumbulina kum thupi di nai saptuam heu tu ten makai te nong tel hiawa hiai hi ei saptuam adi kya hi loina inam pum pia dina hiai nehemia lai bu hi hiai hun sa ngai poi mo zo kun omnon din ka ding ke ya wai zia ki na tunia ki kup kom na hi ei saptuam sum kya hi lowa inam pum pia ta le chikana right timing wai nehemia lai bu suit na di hun hiai sanga appropriate zo kun omnon lo di a hi diam hiai sanga hun hoi zo hun lem tang zo ya hi hun poi mo ta hi lo ding hiam chi alian ma ya wai zia kina nehemia panina nehemia lai bu panina sin lai tampi inam ilam thang na di kong tuam om dinga taksa i kong jing te ilam pi te mu theya khan to na tuam te bang i gamina poi mo ma ya wai te hi bang chi bangin pan line kilam thak di hiam chi khat hi en la kilam than ni kong tuam dang le om tham dinga taksa lama mu thei lama kilam thak na tu tuam hi le khalama sung lama pana kilam thang na wai te hi tu ni na gen hom ki kum homina resource person dia ichial tu ni na the coordinator ministries Reverend Jiswan Zalam ama pani ngai khiak kia hi lowina tu ni hi huchi bangai ngai khiak zo chianga hi small group yai yom na sung ma kha group tuam group new ina ki hin hi ken za kina adia ken pastor ongom kha thei liai namin bulo pastor si ong ko ileu chin no tema makai nan waya holim na nei to le ki chia ya group discussion ong makai di na tuai lai yang reform te nei akichia la amau hi ki holim na di thu te discussion question tuam te ki jing pol sai na ko idim dia mo wai te hi group new wa mi li le nga hong ki hom kwalina u che holim na di hun ongom de hi ya wai hi tu nia itub lengim yai webinar bol na ziak san te a hi dewa tampi gen non tuan lawina yai tanin nei chen kong zo dinga kun sili hi manina kun tam thei lam tu ni na resource person dai chial coordinator ministries head office atu a hi kya tham lo na hu ya dena konggen general assembly upa pai khom palai ten devotion ong lak piong makai na ong nang makai pi la ya hi tu gen na ma mi teng nek dia hoi ka sakhi tu ni nang lui khele tu ni program yang reform te le te thi PCA te vai sai na de wina
He bang program ini he ba ki pa hoi isa online meet zoom meeting kha ki tam follow en chen hi dek tiang wala ki nervous dek sibleng abanga ziak tu mi pi to ki sukhat hu gen te ki hin chen ki sukhat chat lawa kuni zat ting tiang ba le technology khen khat iban zat khen khat bang le ai ki sim net nom bang le om khat he hi tre siam ding thumasa ding ena Nehemia Laibu alung lut huai mama Sunday school hilchan bo he pa Reverend Dr. Paumwan Gelbang na sim khadim ka ging ta wana sermon tom tom bang le na sim khadim ka ging ta tu kum saptuang thupi to Sunday school to pai khomin akha thupi khen nen na to pai khom pen lung lut huai ka sa ke ma mai leng sermon tam pe Nehemia ke pan ka bol tawa ka bol le la mabana le gi tau lai ding ka hiya dena hosina lal he to pala na gen bangen yai kun kana rebuilding the broken khotang hin khwai tale sat tuam vai hi tale in kon hi tale hi che kun kan ibol hoi ding hun lem chak ta ngom ding hiam che gen hi kel thupi ma khata hiya Nehemia lai bo he asu dan che tuam to ma rebuilding the broken nation pansanina su tau le hang leng gen ding tam piam dinga broken family restoring the broken family chin su le hang leng ai kele society le church na sana ona khen khat te bang en tu hiai Nehemia lai bo tu leadership to decide how to hi na Nehemia strategy te detail in gen man ke dinga buaina ne Jerusalem sian na husa aveina na sem ding hong ki patda wa cha me pi te han thon da opposition do na sata ka om huna a strategic a plan te ana set kiak te Christian hin kwata leng ki relevant to vek ki twak to vek a hi manena tu kum PCA sap to mena Jesu Christ akilam thak na chi hi dong zuin banglam hiam khat be ka kilam thak dingina gin pang na kanaya wai jakena tu mita kuna ihun zat ding danu a background Nehemia background khat be kang ge thang non dinga wai jo chena abungina pai to in application ken khat to dinga wai jo chena question mani ki dot na ding fil ken khat gen form ding hi china share dinga building the broken dedina lengi simkin ta huan amawa thowa huan amaw thoni lamni achiwa puchin na hoi sem ding in akut teu a hat sak hi Nehemia bungia mungni changgen na ya hi tu kum thupi leng a hi a background ken khat si yen dinga Nehemia pathianina Jerusalem mi te chile hang Juda mi te bangjia ka Sultan dinga na phal hiam ichil a screen to ki muthai na mo ki moe reasons God allowed the Babylonian captivity khanna dinga in a political and military factor tangchia waite laga khatu jehoy kim kumpiding ina Judate kumpiding in asewa kileleng hiai mi pa tu ngle pan ase tu te lama pan ngle pan en chin wai lenga boina khan wai joina Zedekiah se no vasal king ki to Babylon 10 cha competing ana se tong teu wai gama vai hon tu ding cha seo wai paleng ngle pan no na uchina Nebuchadnezzar ni na in Judea hum dowina temple na pinam susia Ibuchin temple sunga van zatte Daniel te Shadrach Meshach le Abednego mi tampi hiai hunina nglakia ga saldin hampi wahi wana ni na ding in religious factor religious spiritual factor kiti milem pathian biang na Israel te na pita kinana lut khawa wana zol ne thugen telim saklowin ngai saklowin hin huwa anazangwa Ibuchin pathian thang pai na atungwa ang tunga hi wana amawai takina athunna ding sabat ni le dante pathian dante palsakin ahangam tangwa puchin kumjali la songpua waitu kumpiti akipan vai hok te tan pha chronicle le kigat dinga sol kumpi akipan Zedekiah tan
na Sultan na nasa tagat an tua ko hi kuchina pathian thangpai na atunga tungta hi manen amau te pi hiang na deportation Jerusalem akipana Babylon ten sala api nau thil thum api dang thil vei first deportation kichi BC le velin Jehoiakim te Daniel te loi Salma din apai masawa ani na dingina second deportation kichi tu Jehoiachin te wala zolne Ezekiel te apai no api hiya kinam no athum na dingina Zedekiah te wana Solomon temple athum na pera Solomon temple na pinang susiawa Nebuchadnezzar ina Persia apai ang tawahi wana aritan su en zwalle hang amau hi sultan na ki panin aki now kanna dingen aki tu te Zerubbabel makain khatbe ang ki kwa bangchi bang ki ko hiam me chile Babylon te khunwaya om hina pi na Babylon te hong Kenya men Cochin Persia ten Babylon te hong lawa Babylon te hong lak Babylon ten dan at anay ko suala salte to kisay dara dito yai suala salte autule agam mun ma ko sa kai dingo autule waya pi hiaga amna mun ma ki non kai dingo chi dan anay wai jakin Persia kumpi Cyrus ina thupiak dongzuin first return Zerubbabel in hangmakaya yai Zerubbabel hangmakayin Jerusalem mi tampi singbang sayang ki kwa Cochin amau temple le biang na pan kiawa yai temple hangbol kiak pel tu second temple echiu ni danga ilai sian hausun mi tena intertestamental period ina chi peno Jewish scholar ten pomunom lawa hinman na second temple Solomon temple pen Babylon ten social chen he led to a temple kilam thak pen second temple chia ngomahin ani na dingena second return to Ezra le Levi ten humakaiwa amau tena temple bol sa hita hi manin khalam hal thang na le ki phuak phatna moksidan te le armau din mon phuak phatna dingin pan ang lawa hi athum na dingin Nehemiah ina BC zalile som le kumina pi kingona hiai tu Ezra ki pan kum som le thum Ezra pi ki ka pan kum som le thumin Jerusalem Nehemiah makai ni bang la hiam pai no wa hi amman tu Nehemiah in athil tup le hi pen tu bang hiam chi le Jerusalem pul bang ki sia te lam thak ding in pana pi te gen hang la Cochin ni som nga le ni sungina hiai temple ang lam thakwa wana hal thak na le ki po phan na sata Israel gama tunga hi ya bang enjol hi tale hang hi china ya susa in pia ki panina ya susa in pia ki panina pi ang paiwa Cochin ya Jerusalem muna Israel te thum ve mong pi ki ka pi ya anamo Zerubbabel te Ezra te le Nehemiah te hi muna amau te pi ki no pi ki wa hi wana yete bana yete bana again no to kia ya Nehemiah laibu ia ding chen thil thum abong pin enle ham thil thum na satat again yaw ma khanna ding kilam thang na ding na salama kilam thakna bungni na ki pan bungli na tana ye salama kilam thang na tu sian na te Jerusalem sian na te veina hang ki pana Cochin mi pi te hang pang khomen alian ne hang pang khomen anama hang pang khomen na kilam thang na tunwa khota nga kilam thang na ni na din khota kilam thang na khota nga sian na nasatat khomen kidaidan na sumlepai ki next sian na kil tuam te ngom tawin yaite ahung bol pha wana thumna ding ina khalama kilam thakna ye khalama kilam thakna to hal thakna wana biang na dan te hal thakna kilam thakna wana biang na paidan te tunding thaknon na sabat ni te tan siang thong na ina yai bang ngzang to hi ya rebuilding the broken nation okay lesson from the book of Nehemiah ilut sukma deuna thuma pi khat tamlo kong gen dinga immoral le spiritual i khalam lam thak na dingina phukun mi ten ipoimo itak sa pen he tu moral le spiritual rebuilding hi
ya ki non mi te daritani chile han e babylon akipan persia gamapan ki non mi te lumput khen khat auma wa lumput tu bang hiam ichile sila lumput khat ne chin wa ya babylon sultana kum som sagi salana tangun chin wa zoina persia te la kalen kum bang jaya mana tangu hi chi hun sungin biang na ana nei thailo hi chi hun sung mai na ki thoi na te gina takana lan thailo hi manuna yai pagan lungsim nasatak amaw laka ana om kha wai te ki po thak na ding le thuna mai ki lawa hi pathiana panena pial mangta wa in kwan te thukun in kwan te thane men diktat na agamo ke niamen ne gukta guna i ana khat ma ma hi wai jagen hiai to ke saida pathia lo ngal asia lam thak ding om lo a hi dan i nehemia hong thein kuchina ki lam thang na pana hi enle hang pathian na sep ki tu apolama mu thei sanga asum lama ki pan huchima bangin ging tu te leng i kilam thak ding e chile polam ki siam phat sang ma leng sung lama pan i banga in out ki ti pet sung lama pan polama tha thang na poi mo ging tu tam pi te polama lo chingdan en kilang ma le han sung lama zong khal sung lama i et ding om lo sung lama a khom pi leng ki khathei wai jakin tunin i hiai i study na ki panina ke banga kilam thak ding poi mo ka hi hiam chi i ana yen le hang pu thwai sa hi wana ei lei ki tung ding ding helowin asia ke tung ding tu pathian a hiya pathianin innam i in kwan tung ding wang a hi le bung khat na lut to pa le hang bung khat na lut to pa le hang yai bung khat na tu hi chin en le hang e sian na ziaga sian na thu zak na le lum tanga pokik na ye nehemia in jerusalem siat dan persia in pia a omlaya nehemia in jerusalem siat dan akul ongbang te ki siat dan meina meya kat akat dan amite zala ka a om dano amite simmo oma hi dano alom te akipan azak takina a response ma sa pen tu i banghia me chile Elisha atu suka akapa asuna mon sapa le kitinga anangola huchina athu mahi yai siatna veina I ding na ding I nation I gamble nam tun ding na ding na banga asian na chi I thei masak wana yai siatna pen I ve ke hia sana din na gen le hang kham thei gui thei dau ding ki sa ki sa bang kita le hang hi chi bang I do deadline na wa khosunga kham thei gui thei salang ta nga nin laka nam te van lian pi pote ipla ai kele ipla khong ina yom khadiam ai kele mau te veina yom khadiam wai jekin lam thak na ki pana deng tu hi chin gen le hang identifying the brokenness why identifies kit nga amau te wagi kina vein dei hiam asia te bol khat mai na lungtanga nehemia ana vein masahi wana pathian lungtang ani na ding na pathianin lungtang tam kham na ngai ven a hi dan to ni en zwal le hang here pai khom teng na leng wak gik khat chiat bek nei di na ki ka dik ta wak gik te pathian kia ma thum nai ni tun yam lung tang tam khama thum na ele hang nehemia thum na alung tang tam khama thum na anan nasama mai a nation is transformed when God's people start praying mi te thum na tum to na kilam thak na om thei ai sam som tum la thum chang som ni na ni ka lai gal te sapau to ai pau to pho ka hiya blessed is the nation whose God is the Lord pathian nei nam te aham phau pathian nei nam I nam bo thak ding ki saklai na I khwa bo thak ding ki saklai I in kwan bo thak ding ki saklai na pathian nei nam I kha hiya wana hiya nehemia pray thum na tu bang hiya me chi le pathian worship pathian thupi na inang pana uchi na apu apateu khel na confession inang zuya uchi kisik na ina wa ki pan kisik na na zuya hi revival itiam kilam thang na kichi him tu thum na anaki pan je la hi wana chang ni bung ni na hi chi na rebuild through God center vision
ya Nehemia vision Nehemia ye sian na te tut pi mai lo ye sian na te avena in khol sang mai lo thumen an ngolen van pathian kiang na piang thum hit nungina Nehemia second step chu bang hiam ichile yai elle hang a vision a leadership vision hi thupia hi why leadership ki chi him kha responsibility to pai performance in ke ka hi vele khat ka hi ngal la chi sang mai na aman amo pona zuinga amo pona theinga huchina aman tu pathiana zok masa huchin a vision te ang sem kia wana hang san takina pan kumpi pa ken ngenin kumpi pan hut khal na pia dingin am kisahi wana Jerusalem lam thang ding kisat lampia hang pai ma ina lampia kwaten suboi thei ding hiam chiang ngai tua a suboi thei ding te teng ina suboi lo na din kumpi pa ki pana phal na lai hoi takala wana temple lam na dinga vanjat sikle swak poimo te gambang kumpi pa ki na phal na ala huchin pathian timing ngakin kalswan kalswan hi wana Jerusalem huang tun takina Jerusalem kul bangki sia teleng enle hang aban ina zan ina sakol tunga tuangin egum kong pi khong azan ko ma theilowen chena avavela yaite bang chi bang bol phat ding yaite bang chi bang bol phat ding khat ve chen iplang te khong kinak gen bai loin chen iplang te khomang lek fail thei pathian to kala wai ke ma ke men ko china pilwang takina Nehemia na hom sema hin wana yai huna mi pi te ya ichang de pen bung ni chang ya chang som le yan na mi pi te hong han tho na amau te hong su that howa thoni lam ni chinang ang ge na mi pi te hong chau ta ken mi pi te tu ai ma ve thoni lam ni hu chi na mi pi te na a khut teu hat sakin Jerusalem temple lam din am gi sawa hi china Elisha thona na ge na hin pathian khut muan wa ya kinga ina lam thang na hong panwa great leaders move people from despair to hope and leujin Jerusalem kul bang ki sia pen olmo thoma leu Ezra na alam masak pen tu temple almo pen temple Zerubbabel temple ak bola anina Ezra tu pathian dan lai bu ang lakhia temple ang sima ha thang na tu na temple lam kita ta biang na ki panta kileleng til khat asam lai tu bang hiam ki chile Nehemia ang patya koi tu kulbang ki siate ki non mi te ona nam sa khen khat a hat non lo mi te ang suhatin lungkian na ki panana lamen na pi ho chin building lam panwai bung thum na tu pan khom na tum to na ki lam thang na tunin dia hi sap to me lek poimo imi male lek poimo in kwani na lek na pita kai poimo a hi en le ham Nehemia ina amuna dingin miyang sepa Elisha phone ai toile bung thum na bang tu belang tong piam panu hoi do chena bang nang panu hiam chile aban banin belang tong piam panu chen wana nga sa kong pi hong zomen kong pi lu hi on hoi che guam kong piam hi on ek vum kong pi aban na mi sepin siam pu te wana ulian te sungdong mi te khut siam te numei te le a group ina in kwan ina na ang pan wa hi ye na se le nang na sep lo le nang portion pe ong thei a hi dan Elisha ko na le ang ge na hi ye ka gela nang portion nang mun sep lo a ong thei en leu chin bung thum chan mana na e to hi le huchin te kwa mi te na ana sepu asun zomwa hoi takin abolu hima le te kwa a million te o to pa na sep na athanwan ke yu kichi tia ta hi te kwa mi te a noble te a million te o sep ding pen sep a hum ta ka sep khak lo om en zual le hang i all mo pen bang leng ki bang lo thei wana pathian mo po nang piak dan bang leng ki bang lo thei pathian siam nang piak dan leng ki bang lo thei wana pathian sep ding ang piak dan bang leng ki bang lo thei ye mit tuam tom bung thum na na sim wa hi le wai mi ten wai muna wai mi ten wai muna wai mi ten wai te pa na khen khat te amao in bul bol bang khen khat te gam la zo do bang kwan bang le ong chen
portion จะในเจียดกินนะamount อันเอาหมดตัวนี้นั่ง portion ลำทักนาดิ่งนั่ง portion บางอีเดียวแค่ portion บางอีเดียวสิอีตัวนี้นั่งลำทักนาดิ่งมุนดีเข็นขัดเตียดินอินกวนอันดิ่งเข็นขัดเตียดิ่งนะอีลำทักดิ่งอีหลอมเลยอีบอลก็แล้วอี relationship เลยไงขัดดิ่งเข็นขัดเตียนอีลำทักดิ่งอีเซปปีเตโตกิเลมลงนาบังกิเลมสักดิ่งปันลังนาบังเลยดิ่งเข็นขัดเตียนอีลำทักดิ่งจิตตัวเปียงไม่อมดิ่งไงไว้นั่ง portion เป็นเซปละว่าเอาเลยมุนอามงของขัดดิ่งไอ้ไว้เจ้ากินะevery nation, every generation has an assignment. Every individual mitti na mo pong na assignment tan bot na kinai chia. Wai tan bot na pen ken kam sep thak sak ti leng hi mok lo nang sep jing a patyan pian. Ko ma hi. Wana bana bung thum na yat zoma hi de. Butya mung tuam na sep ana sep now asep khom na una ni som nga asep khom na jebon ni som nga le ni sungina Jerusalem kul bang ki siate Jerusalem kul kompi ki siate ang lam thakwa kul kompi som ang lam thakwa yahi pan khom na amau te pan khom na ja ka khalle khat ti han thon ahi chima abangena ging tu te leng khalle khat i biang na tum ton i fellowship tum ton le khalle khat i ki han thon tu te i hiwa i khang khom ding nei khom ding ki pa khom ding ging tu te i hiwaตั้งขัดยิงตุโลจริงจีค่ะอันนั้นว่ามาหิวันนั้นกินน้องตะกะนักเสียปัทยันเดดานอาหิดาเฮียอยากกินไอเสียทั่วเลยมัวเฮียเล่นทัดไปสารมันนะเฮียมุดเฮียกันแต่เป็นไงอ่ะอาจจะตุกินน้องตะกะมีปังไงก็จีทั่วมีปังไงเต้นนักเสียอินะเยรูซาเล็มตุ่มดิ่งหินั่นแล้วจนเลวีเตเกนนักเสียก็อยู่วันนั้นเสียมปุตเตเกนเลงนักเสียก็อยู่วันนั้นเนเฮมียเกนเลงนักเสียตัวนั้นก็อาหิหางินyan mi pangai te ordinary mi mai te khut mi mai te tha mi mai te thahan na tum to na Jerusalem pulman lam thaka ahi tunin in kwan sum isian na pen minister khatiam aikele reverend khatiam pastor khatiamin accept thai chi lengi ton lo nang leng sem thai ke leng sem thai ordinary mi mai te na accept thai dinga pathian pia ka hiคนปังคมสักตัวเตะเยอะเสร็จนะปังคมสักตัวเตะวางบอลนี่ไว้เดี๋ยวขันนัดอีเบียคมนะบังอีเบียคมนั้นยิงตัวเตะลำตัววันนั้นอีเฟลชิพอีกทัวคมนะปัจจัยทั่วอีกทัวคมนะเตะวันนั้นอีเซอร์วิสมีดังเตะดิ่งอีเซฟคมเตะอีเชียร์มิชชั่นเตะมิชชั่นนายเซฟคมเตะเยอะเต็งเฮบรูบางอะไรเบียคมนะเป็นตายสันโลดิ่งนะเฮบรูไลบุกตัวอินะยิงตัวเตะเกียนะอันนั้นเกียนะฮีไว้เจกินะสับตัวตัวขลังพันนาเดียปัทเทียนเกสับตัวกันเกนเป็นชาร์จที่ไหนยิงตัวเตกิทัวคมนะตัวขลังพันนาเดียงอ่ะปัทเทียนปลอกโซ่ไปที่ปัทเทียนมีเตะอบอลมาที่จิตเพ่งเลยครับเดี๋ยวเยรูซาเล็มเทมเพลกุลอามาปันคมนะเสียกินะเดี๋ยวกุลกงขัดเตกิตะเลกุลบางเตกิตะเลนิสมมาเลยนิสมอาจจะเตะพิจินอาบานินเอ็นจอลเลยครับขันนาดิ่งนะอบอลตุเบลัมคงเปียเฮียยายเบลามคงตุปีตุกิงตุหินกว่าดิ่งนะยายเบลามคงปีมันนะฮิเลอีถอยนะดิ่งเบลามเตไก่ลุนนะลากลุนนะอะเฮียพุทธิมาบังเยซูคริสต์นังเลกยาดิ่งอ่ะอีกิถอยนะอีฮอดดำนะอะเฮียวันนั้นพุทธิบังฮอดดำมีเตตุงัสซากิงตุเตตุงัสซาอาเจียมเตอินเอียวมายังงัสซาคงเปียฮิเลกิงตุเตนmi masatena nga bengding apon mon anga mateo ang toy lut na mon ahik manina yai pen nga sa kompia akinjia yang nga sa kompi ki tu I khalam buksiate ba ale muite khamang thangte veina ina le I again the ai athum na ding na yai kompi loi lai sian hona ancient of days chin again pathian pu ki hek ngei lo pathian dik na ki hek ngei lo hi dan yai pen ikibul pu na di ai wana bana guang kongpi ki chitu yai guang kongpi ina bang en saki hiang ichile ging tu hin khwa haksat na do aiwa ahi sinalim guang ton ma alem gilo him kalaw ke haksat na kong kha ka ipai hun omahi dan ging tu hin khwa yang lang saka wana ekvum kongpi yai mon tu Jerusalem khotena ek pai naw anin pai na mono ahia yaitu
ging tu te na ihin khwa pai hian ding khelna pai hian di tampi ni ten pun tenga ikinei ti ge di ahi wana ya enol le hang tui khuk kongpi ki chiao ma he tui khuk kongpi tu atui lang na munu le nga hiya atui lang na ya hilom khalam ba en zual hital khalam ba en zual hitale ha banggen na hiang ichile kha sian thau top nun ta khom na khosak khom na induin khwa wai gen na ami di ye water gate ke chi tu jesu mai la le ke tui ka hi ke tui hin lui ka hi yai tui don pe te tu adang ta non yung hima le ke ya ki pan tui don tu adang ta non ke di na dang tak lo malaka ke ya ki pan tui ki khop ke di chi na ama ki pan tui ki khop ke di ana chi ya la hi wana gyan na sakol kongpi ye sakol kongpi ki chi tu ging tu te na Israel te na gala do ding chiang wa akwan hiang na mono Israel te gal azo chiang hang ki na mono he chen yai ging tu hin khwa ki thei nginga poimo ma khat tu gal do na ging tu te gal do na khat ve ve chiang en le hang ei loina ya khat ve ve chiang ina hi khel kham je ko ma hi do ka chi tu bang hiang e chi le khat ve ve chiang ya belam kongpia ong hanga ngasa kongpi leng tungai lo hodam na tan hit phet gal do dinga kisa pa setan bang leng mai nga pa khelna pukte bang leng hom tho pa yong pen bang leng dik khol lo hi diam ye Christian life en le hang belam kongpi he ya oma ye belam kongpi ki panina ngasa kongpi wana kongpi lo ya guam kongpi ye banga iki refine hit iki suk no hit chiangin tha iki pia hit chiangin ga do na lambang pan hi le hang banga chi diam chi ngai dang khat kong gen mok dinga wana bana enol le sakol kongpi bana suwa kongpi sualam kongpi he to golden gate chi na ma ye gate pen chu tu ni ta na ki khat den Jerusalem temple wa ya edison sagia suksia ta mata na le ki khat den ye tu hon nol lo juda te na hi le ye gate pansanina ye get tum tona jesu mesia pe ngut ding wa ngut ding hi chi ye kong khap pen jesu mesia dina ana koi wa hi atom na pending na mi khat kongpi akichia ye mi khat kongpi tu et hiak na kongpi leng akichia get of inspection leng akichia ye tu god te hoi takinau ma veng tu te hoi takinau ma david veng tu kumpi david veng tu te leng au ma gal do te mun pi wai jakina ging tu hin khwa ki chi pen kilam thak na dinga poimo a hi le nit tenga ki vel that poimo a hi bunglina ki pan bungbung na ta na en sub zwal le ham hiaya Nehemia le lomten a portion ina kulbang sialam na kong hak sia de lam na hung bolwa puchi laina miten na takana hung sep lain na thupi tak sep na pe na setan leng ana ki thalom ma hinge dinga ya problem ni hung tum ai boy na ni Nehemia na pi ta kan tua wai haksan na te tu chini na khen thaya khan na ding external problem le internal problem in again the ye external problem tu polama pana suk boy na hiya sam balat da hornait kichi ye mi pa hi mi boy boy pi khat a hi kia hi lon ye mi pa hi Israel la kaleng influential mama asia tu siampu Eliashib tapato itanu anakiteng sa ya marriage relationship ana le khak jagon zurate la kaleng ngai pa to athupai ana hi wana tobia ke chi amon mi awma gesem awma ye mi te kha en bolon jin Jerusalem ana semte suklaw song jin wana thusia to jin ken khat nana sep mong sehal ka to le ke dinga hi no ten kumpiri nga ki bol na hi mo ko na hung do din ka hi mo kam do di mo chi khona Nehemia suklaw na taga suklawa yana semna khol sak dingin parnak takin ana lawa hi wana ni na dingin internal problem yai internal problem ke chi tu external problem to te ina Allah wai ma ya external problem ke chi pen tu do khom te chin ni danga min pi se tem do cha pi se tem ke pa comment chin ki do ile isunga problem hongom chianga boy na hongom chianga ses ai kele tu alai sunga nu mai sunga ei sungma ma wana in kon sungma ma leng
buai na hangum chia dai pe khap buai ma do ma ye te la ka amao internal problem bang yang e chi le kit chi banga san balat te tobia te gersem te na pi ta kan Nehemia le na swai na sem te lam thang na sem te asuk buai tak na e Nehemia ni chi na hi khen khat te na akul lang khata galwan toin ful lang khata i anasyak van deu toin na se mo veng mi ding te koiwa en khe mi ding te gat ding mi te koiwa huchi na ilai siang kon again to jing phalwa ka ke panina nita aksi su adong ina wai chu nitum siang sip nung tana le na se mana pi ta ka pangwa he huchi bangan na se ma hang pan ule amawil lama nek ding nam non talo nek jong ding nam non talo kial na nasata in kwan tua ko in lam khal tai tai ya len chil light amit swala ki za sun jom len la boy je le ba na boy je le mo kan kada tong bol swala ông check kan ngat swala se ya internal problem pen to anak boy sia tan etle atanu atapa te o asum le pai bat sia ko sila dinga pian na tan pha na tu ba do isvel te wana text tam pi persia gama pian ding om wana tempula pian ding om wai text pian ding le nei no no mi pian boy sa to wana social injustice ki chilean amao sunga ahau ten azo ten next na nasata en ngom ye bang problem nasata israel ten en tua ko ai ki bang problem te tu dena again bangena bang chi bang ne Nehemia do dal hiam chi en form zol le ha ya screen an leu chin Nehemia's response to external problem china ka ngena a thei no de ding na chi kam gela khanna san balak te to bayat te eng bona tu dai di dei na dong kik se lo boy na san pathian kia na thum na aman analang so hi to a response san balat te kumpi dak ten anamulo ni na ya hung kwan ding ka hiu Jerusalem hung kwan ding ka hiu nave kwang that ding ka hiu na na sep na na hol ke le chia thua piak la ya san balat te to baya ten boy Nehemia panlang na tu dual strategy of prayer and defense boy pathian kia na umen chen yai mi ten katunga yai bang na ye ahiu to pa kana sepu yai na sep na pen nang na hi chi ka theo Nehemia chen len wai ta kina hulang khata na semo hulang khata gal bang toyo veng mi ding ko yo watchman ke chi ko yo guard ding tong khak guard tu ding agala miam pai le modi ding mi ya sepo wana hiya ya long ta te san balat to baya te I gesem te na bungbuk na ge no tu hiya ya I plane of honor ke chi honor phai jang ang pai sukin iki ho ding chi na thum ve li ve samwa nga ve lenga samwa hileleng Nehemia tu yai mi te na kana sep na suk boy utwa hi chi athek chat ma zia kina I kang pai thei ke ding na thu pi tak sem ka hi ya no kya ang pai suka bang dinga kana pe khol di yam kang pai thei ke ding ya leng ging tu hin huwa en zol le hang gen dik tam pia ma khat ve kai sermon pitchin ka kana gen ke ya wai tu nahin huwa na ngadinga ono all ang sang tu distraction I kham to na dinga rebuilding bol la ya I khalamin ko ang suniam tu ding kai ba tu ding tha khat thua ang kai puk ge ding le nge lo all ang kai phet tu ding na ono phai jang bang hiam I identify point mo wai ja kai pathian mit ka hi na thu pi sem ka hi pathian ka identity pen Jesus Christ I pathian ta ka hi ama go lok tu te ka hi iki thek point mo ha hi wana I hiya ya kumpi te san balak tobaya te gersem governor chene vai hom mi te na lai khat anga ave na ding a kha kun chen hoi tu alai kha pen a hon sa kha ko hoi hon sa kha tu mi teng mu ding a ki kha bang chidanen yai pen yai mi pa tu yai ne hemia tu Jerusalem kul banga tum ding no na kum pi ding a ma le ma ki bol de ka hi persia kum pi do so ma hi china yai mi ten thu zuwa kum thewa yai tu ne hemia tang takina a opos sa tang takina dala na thu ge no zuwa wa hi china tang takina dala
angana yai pen hi i lungsim khoi ma pil hoi ma pil siam taka bolo khatamen chen false prophet zone dik lo khat semaya kichi Israel te sunga anamen wai semaya in to bangen ya mechile ya ikim le kyang wa miten ayom do dinga hi wai jakin temple sunga lutin la vakibuin chi ai ya hi sau do gending hi tale ham Nehemia to i Nehemia to michilge hiya chilge lo chi to kisai banglen don na tampi a oma wana Persia kumpina anase mite hichibang mite achilo anagi sakjel chi khong banglen i lai a source to ma wai to again kai dinga hileleng ya Nehemia na don na to hiai mite law ina tai vel lo e lawa tai ding nang ging ta hiang hang san ta kena do wana internal problem pen Nehemia response to bang hiam mi le diktan na lungul na jakin mi pi te kai khoma tang ta ke million te thil hi kelte na next year now diklo ta ka ye pathian mi te na next year now diklo wa hi chin tak ta kena account tara wana pathian kianga thuchiam bol la covenant promise covenant bol la pathian ke thuchiam bol la huchina hial lo dim pathian ma hichia mun achia huchin mi pi ten pathian ma a to pa kana kia lo tu bang hian no lo ding chin mi pi ten hichiam na abol wa koi kiale hi lo thil khat a hi chu Nehemia en kum som la ni sum ilai sian khona ge na kum som la ni sum Nehemia tu governor a se le nga hi governor allowance te alo te la lo ka hi zalama ka hisab na khada tu khata Nehemia lock hiak ding lak thum bela hisab hiak ka hi kum som la ni sunga chu lak song nga som bu troll lam tung ding da nai wai teng leng Persia kum pia pan la lo chen ami te a om na sia ka ke tek a pia khiak dan mi pi te ma ang gen kia wai jakin ya internal problem kan khat tu diktat na a ido ding pathiana diktat na Jesus Christ diktat na ido ding omahi no nation can experience lasting renewal without righteousness diktat na ki bulfu na lo na i nam pe tun ding in kwan pe tun ding chi om thai mok lo wa hi wana bungli apan bungbuk na tana do dal na le hak san nai na khalam suha ta hidan ilai sian thon ge na agin now suk igin na sukhana ding na isang hiya hak san na do dal na ikwate ke teng tu pat ya le phalsa ke tu igin na kip na ding u pate na ge no wa skwam i phu kit chiangin akip la kip lo ia na din ki soi je la hi chen zok thong no men tu a thu pil gel na khata gen tu bang ya me chi le mei akwan ding chiangin a khu hongom se a khu pe na mu pas dia ka khwa awak ding chiangin hong mial nak se hi na chi wai ja igin na do dal na hak san na ten asuboi hia do na hak san na ten igin na su khat sem ele hang ge do dal na ga banga Israel ten atwa Nehemia hin kwa ma den tu pathian tu ma kingat na hang san sem thuak thei sem wana pathian tu ma thu na aon tak jang zo rom te bunga chang thum chang le na tu gim thuang nan ku kal na tu na ku kal nan thei tel na tu na wai thei tel nan lamet na tu na ye lamet nan mi te za lak sak lo be di chi na again khalam hin khuwa ipi chin na ding na pathian ma ginom takin wana haksan na pressure to te le ginom taka idau zo poi mo ahi abana angana dinga ka gen no chance bung sagi na to pathian mi heu tu pathian law mi heu tu tung to na lam thaka poi mo na ye heu tu mon huai om lo na pul bang bit tuan lo hi enle hang sap tuam ko en dol ta lew chen sap tuam khang om chen sap tuam khang follow kiam ken yang ye sim ai deo chi thei bang lew men boy ja en men lew chen heu tu gin om le gin om lo ka hong khasim dinga hi puchia Jerusalem pul bang teni som nga le ni sunga ahong lam hit ta ko na do tu teng le ngom non lo do tu teng le ngom so ta wai ta kit Nehemia ina heu tu ding mini ang sepa heu tu ding mini ang sepa wai septe tu hanani le hananaya ahia wai mi te quality tu bang ya me chele miginom pathian lao wana mi mon wa mi te na mon chi se heu tu hi na pen ginom na ipan ma hi ginom na ipan heu tu hima samo pilo heu tu hina pen ginom na a foundation ai pele I logic no din wana in kwan hin khotang kitale sap to min in nam hitale muan huai na alam to
ginom na an lam to a hi nge nge wai hi ke le puk se gi ke a hi wai je kina pathian kianga heu tu hoi ine na dingina heu tu muan hoi ine na dingina I local sak to ma in sunga ipam amuan ipa amuan hoi na ding inua muan hoi na ding I head of the family amuan hoi na ding isak to sunga I heu tu I local I heu tu te amuan hoi na ding pathian tu amuan hoi na ding na isak to pumpia I nam suma ma leng I thum poi mo thum na I phok je poi mo hin agup na cham gi em gian na do kel thum I kang gen zo ding ya lam thak ding teng teng zo ta kul bang ten bol kitam ta polama pan bit khatna wana nehemia asunga a structure ding veng mi te bung sagi nang koi ta governor ding mi mon hoi te temple na sem ding te hum koi hin ta mon hoi ma ta len khatin as khat sam layom wa sam pen kha thu pi pen nehemia in nehemia lai bua at alai gil pen bung ya nam ke lang tu bang hiam e chi le pathian thu kilam thak na pathian thu tak kilam thak dinga mi e chial na hong chen bung ya na en leo chen pathian thu dam tak na apoi mo ta mi pi te adam tak da no babylon sultan akum som sagi ya persia sultan na kum mang hiam ya lai sian thong sut khen khatin tu kum zal kum som ni vel dan na mukhalo mo si dan te na mukhalo ki thoi na lenga na mukhalo temple na sem lenga na mukhalo wai jaget israel mi te na hiai pen ngai poi mo ma mountain ezra samum jin ezra in pathian dan mo si dan temple me bipi ma hung sim hiat takena me pi te ki pa piu dang tak la ma jingkal phalwa ki pan sun tan donga hiai lai ki sim tan ki sim pen ngai hiao leviten hil chian mun khata lung sim mun khata tu I hal thang na dingin I kilam thang na dingin pathian thua dak ta ma in hia kora te bang na ki dang ta hia sam ge tu kora sam song ne ni na bang sakit tan lu tu do na kho kho bang dang tang na pathian thua dak ta na dang tang na tel lo na gilwa na tui pai na chiam phelo ani na pathian thu gen thiang na hia kha exposition chile hang leviten hong hil chian on chin thei siam di mi te ma hong hil siam je kho chan mi te hoi ta ka pathian pong thei tao hong thei ta tua o ke tu hia la pa na ga mang ta ke ve ke tu hia la pa pathian maya sau pe na pai ke ta ke ve chi hong thei on chin ki si ko pathian pu tung na khial nam tu pula kon ge po kon chin ki si na in hong zoi wa ki si chiamon pathian na khial na te ngai da mena a ki si na ga tu mi dang te all mo na hoi lai siam phang na ga khat tu ilang pa la alim lim neun la a thau thau de un no na sangam deu no banga kai form lo te an hi dio piao chi na ilai siam thon ana hi ya la hi lung tang pathian kianga ki na kia in copy ve bit zo hi in nation ilal gam tum ting zo di lung tang pathian kianga ki ke le in kwan le puk thei gi ge nam ma ban ding pathian thu du na kinga hi ang chia en le chen in nam ma ban ding pathian thu du na ya hi ka gen khak chen na ilai siam tho physical ma lai siam pu I toy bang leng ana poi mo ya phone a lai siam tho tam piam version tam pi leng ka nei ai hanga hi software sanga hi lai siam tho ma to biakina pain biakin ma ilai siam tho ma protein ten lai siam tho ma simina lai siam tho ma ki le hiai lai siam tho I treasure lai siam tho I value I thu pi ngai na za in kwan khak pi lai siam tho I thu pi ngai na za I gam khak pi in nam ma ban ding leng lai siam tho wa inga hi lai siam tho I pa ta lo wana nam tum ding na ding na mi mal ki tum ding na ana poi mo nam pe khat ri thua ki tum ding thei lo mi mal ki tum ding thei hi wana bungkwa le bung som na ki kala ki sing na le thukun bo thak na ye thil ni hong gen dinga Israel mi te na ye ki sing na thupi tak ang nei wa hoi ki sing na tu bungkwa na bang na simule a chang sao pen Nehemia thum na Ezra thum na sao pen a ki chiam te la ga khat pen chen hoi tu a ki sing dan national repentance and separation hoi tu amao kapu kapate wa ki pan kana hial ta o wana gamda ya kapai launa ai dukta ki pan
kanan gam chiam ka pai lai na ngon na to pan na ban hat nang pi hi kana bangil kha se ko kapi ka pute thulim lo nai na kana hialo sin khar ki pon na nei wa wana gam dang mi te to ki thwa no lo ding in gam dang pathian te to ki pan separation amau te ki pan ki separate ki poi tuam ding in pathian kianga ange no akhanga pathian muan boina amuchian sem en le hang I khel na imu tam deu le pathian thupi na pathian muan boina ki mu sem diki ki sak sem le lai siak thu dik lo na pathian bangleng ti su leu sem ai hangen ei neu sem jesu christ sem I khel na tam mu sem pathian muan boina tam mu sem wana ni na dinga na thukun bol thak dinga I thukun bol thang na covenant renewal thukun bol thang na wai do kapau pathian to pa nang pen gino tak le muan hoi takin nang kang be dingo akhangin kang be dingo saban ni katang siam thau ta dingo tu ne ke panena wana pathian mi te kapan pi dingo temple van jat ding te temple tholom te ka pe dingo na thu piak te ka zui dingo wana e thukun mi te pangina ka khosa dingo siam tholo thil te ka khoi non ke diu chit pathian ma thukun yai mi ten mon bo la hi en le hang khang thu sut na enjol le hang I khang thui sut chiangin pathian muan hoi nai mu hia ye Israel ten ki niam taka khang thu hong su tun chen khang thu sut na mo amu to amau te hel han mi te phun han mi te alo sapna mi o theya hong men chen mu suam mon chen hileng amau hin khwa pathian khang thu pathian thuang su chiang na pathian lai na be thei lo he chu kheset he chu compassionate lai na be thei lo pathian do zo na pathian athu kuna amon boy na athu cha amon boy na Israel ten mu chian sem tu ni le ola naw ten tak le ha pathian ke thukun I bo thang mai na ei lam pang ak si ting I khel te ki si na ki mu neu sem I khel na mu sem le hang pathian thu pi na ki mu sem ki tam sem na hi wana abana en to le hang yai bung giat bung som le khat na pan som le ni na ta na kul bang biang na ki pa joyful worship akitia biang na ki pa na tum to na ki lak thang na kul bang pathian kianga ki pa ta kina ala nowa ang bol kin tai man pathian kianga ala nowa lasap ding choir te bolwa pathian ke ki pa thu gerin music kum te wana praise team ten celebration nasatak ang bol wa hi ye lam thang na dik tak tu biang na in azwe hi lam thang na dik tak mani kilam thak chiang in sian na ki pare ki ton dik chen ki pa na omen chen wai ki pa na pathian pa toina tu sak se la hi ye zone piperin why mission chen why mission che athugian na tu mission isep na jak tu pathian biak na di na hi pathian pen biak ngai hi missions na sen gamya pathian phu bagen hanga wai gamya la pathian phu gen na ten piang tha kon chen amau ten pathian pa to the na di mo hi sin again na wana biang na le phat na yai muna abian na le phat na athu pi dan tu pathian faithfulness pathian muan hoi na amau achievement lo amau na sep kia ki lo to pa ko na sep kia ki lo na nang ma sep kia ya ke na ka ki pa pathian to phat na na piao wana pathian za ta nam ten pathian ki pa pi lapok tu na pathian na sem lo mi te nam mang thang hiu chi na ge again na why tu adik chat khol mai ke mai theology ta ke theological ta ke na hileng pathian za ta nam ten pathian ki pa tu pathian pa toi nam ten pathian za ta nam ten pathian na sep te ki pa pi hi chi thei le ha one of the goal of spiritual rebuilding is worship ka chi khalam ke lam thang na pathian ki pa toi ding itu pi pen ni a hi ama tu pathian pa toi ding aza do ding te bo hi atom na lew ki ta ding bung som la thum na ki lam thang na sub jok a hi ding a hi ye ki lam thang na renewal ki chi pen tu continuous apai to ding a hi hin sa che ho san phei mok lo en le thu khuna ginom ding mo si Nehemiah thong gen non Nehemiah ye thil teng azo takena Persia avapaya society pe avapaya lai sang thosut ten khathum vel hi dinga hi achiwa bang tan chetai dang bang tan yang ba pai chen ki non takana mi pi anakilan sa te anapuk sia mo wana
มีเขียนขัดที่เขียนหน้านะปุ๊กนอนไว้จะเต็งเต็งตุ่มดิ่งนอนดินปั่นละนองนะผมสมเด็จผมนะเทมปุลบางเล็กนันนุเซียวเทมปุลเน็กเล็กเราดิ้งเทมปุลน่ะเสพนัดเตออลหมดทักดิ้งมีปีเต็งกายผมนอนนะวันน่ะกิงเรามีเตอินฟลูเอนซ์อีจิเลปัสสัลกินเองนะอีเนเลโดนะกัมตัดข้อยยังกิงเรามีเตอัทุโซเทียลเตว่าปันโฮลสักตอบสักดิ้งสับัดนี้ตั้งเสียงเขาสักทักดิ้งนะ corruption กินเนกุกตากุงนาเตกินเนกเซียนนาเตโฮลสันดิ้งวันน่ะมีดังเตกัมดังมีเตตอกิเตงเราดิ้งนะเนเฮมียมีปีเตอังโจทักโนนะวุจีนะลำทักนาเป็นอัทักกีเกดีไงดีลำทักนาเป็นกิปุกเทกีเกที่มันเนี่ยนะทุกคนอมดิ้งนะตัวเรียนปฏิญาณเกียงอ่ะปฏิญาณปัญเชียนะกับบ่อทุกคนกินอมนี่ลำทักนาปักทักนี่ปฏิญาณเกียงกินอมเดียอีเปียงนะเอียดทักดีเกอินหัวเอียดทักดีเกป่วยหมกอันนี้จิตุนินเทเลยนะไว้ใจกินนะพาสปอร์ตเตบังนะเด็กเขา refresher course กี่ทีเขากันไอ้เจลว่า renewal อีกครั้งเห็นไม่เห็นเลย no สักทั้งนั้นนะปนิลากเจลอีกสุขัดเจลวันนั้นเฮียลกิสิงนะเฮียเป็นตัวอาศัยกับไปเดินดิ้งหินขัวไปเดินดิ้งป่วยหมกอีบางเฮียมอีจีเลยเฮียลกิสิงนะหินขัวอินดิ้งไว้ข้าอาเฮปีนะกิงาประเทศเฮปีนะกิงาเลยทูซุยเกดิ้งหินขัวอีจัดป่วยหมอเฮ Yes, apang kahangala, every generation must God's spiritual renewal and its commitment to God's covenant. Ihin kwa patiana kakhalam hin kwa pen no sak gi geding tung din thak gi geding patian thukuna kaginom na hiam chi ikivel gi ge koi mo hi tom na dingin tom na to banghiam echile kilam thang na hin kwa chiam te na nang hin kwa ana enjol le chen dai pen nang hin kwa hi te aung kha hi chiam te na amma ke nong kha hiam khanna kilam thak kitung ding thak nam tung ding thak mi mal tung ding thak ding chi le athum luk tang athum mi hi kha hiya hi ke level kilam thak long lo le ki khamai thei nehemia to athuma sian na te amuina athuma planning abola uchila action na sepel to Nehemia in sian na moina pathian ma athum entu khat ve chiang a last resort hum na pe atom na ki jam jel i boy sian no thum na ki ne jel Nehemia in thum na pa na hi ni na ding mu khon na ina lam la na hin khwa mu khon na lam la na hin khwa mang chi bang na Nehemia in a vision pen a hin khwa pisa a vision why Jerusalem tun ding pen why lam man tal swan a hi lai siang thon na hin khwa pi hia a hi kele nagin nai na hin khwa pi hia na hin khwa pen bangina pi hia athum na to khut na sep sak dia mansa pung thum na kun lang khata na sem kun lang khata gal ban so yo in kwa na apola lam thak dinga an newalian jing kal khal ba ka ke pan nitum tan aksi kilak tan tong na pi ta ka apan na tunin na sem than wam ding midang te pan pi nok na lam thang nok na nei hia alina dodal na te opposition ki ti te na thuang jong hia dodal nai tua chiang nuak pa lum ke pa gi kha hia angana pathian thuina lam thang nei kwa au hia na in kwa pathian thuina lam thak hia pathian ma na in kon ki bul ko na hia in nation ki bul ko na hi dian ye pathian thu pen lum lim lang le ki mu thei ban banga i hoi lo na te kiet than na ding i jang hia bol hoi tu ding ni jang hia lung tang pathian biang nai na lung tang pathian biang nai an ma hia pathian pen api pen na dok tangam hiam sagina le tom na ding sian thong na hin khwa pathian hin na lang sakya na hin khwa siam tho khial na ki pan siam tho dik tal na ki pan siam tho na hin khwa does it reflect the character of God na pathian character ka hin khwa akilak ya ye pathian character hin khwa kilak hin ding ya ka gela continuous repentance and covenant faithfulness repentance ka forgiveness in origin kising na ngai dam na restoration ye teng thum kha pai pom gi ge restoration ka kising na telo ai thailo ngai dam na telo ai ge thailo kising na khana repentance it ngai dam na forgiveness
ว่าจะ restoration ตุ่มเองนะที่ให้เต็มไปของอีกที่ปวดนี่แต่งาใหญ่แต่ไปของอีกดีนะที่สิตัวนี้อีกทีเลยพวกไว้สาเหตุว่าจะกินนะเนเฮเมียหินหัวกี่ปันและเนเฮเมียหลายหัวปันอีกเรียนคือใหญ่แต่งบางอันดีงะกิลำทักมันลงสิมในเฮียมลายเสียงถูกปันสนะกิลำทักสองดีเฮียมอีฮักสัตนาเฮียมไอเกลอี brokenness อีเสียนาเป็ดอีโมเฮียมไว้แต่อีเวียมสิตัวนี้อีเกียงแรงอุทอยสาเหตุใหญ่แต่งของบางไอดีเอตุปันอัตุอีเกียนเฮียเทเตอีตันเสียตาดีนะวันโลสตาเฮนAmen. ที่ป้าหวยมาไม่อ่ะอีต้มจิ้มตะกินนะตัวอีเนเฮเมียบุลายบุกุมปีต้มจิ้มนะตั้มปียังไงเชี่ยวหุ่นดังเลยเย็นเจลีงะเหลี่ยมต่างเที่ยมเละที่สุนจำเจลียมะเย็นดีงะผู้เชี่ยวเกลีละนี่ตัวนี้ตุกุมาดีนะยายเกี่ยบังเลี้ยงที่ไทยตัวน่ะส่วนทางของเดียอามันที่ good discussion di topisay briefing ang ball yan la Kipa kaya to ni hunay tak isang tiwa. Kao ngay na mo. Kisay. Okay. Group discussion na di ka chat box sa likod ko idea. Group discussion na ding group can be section 2 mina ikihinato tungina. Hoyate ka section li na kihina hoyate ka abo avekina kon simke da chat box sa likod ko hoyate ina India akhana igending ahile ay context to kisayna siad kom na ichi brokenness ichi ay laka banga oma chi kha igen masadia apen kha section khathian lan a section ni thia kha hai siad kom na brokenness I identify te imuswate ibol thak theina ding ilam thak thin dia hon dal tu banga ya chi kha section ni na igen khum dia athum na kha bangchi lam thak ding to assessa cha identify te kha igen de kha bangchi bangina lam thak le a strategy di banga a principles di banga chi ko a method di banga chi ko ki kum dia alina hi le testimony ai ki le restoration stories in ya le nidanga na ka semna hi chi banga boy na omte na soven chi ko mit ma ka mo hi chi bang kisian kom na boy na omte hi chi na ana so fu hi chi kha ngai dan boy bana inamu te real life example te hoi te kha share khom ding hi group kha ulalina hoi asaksa janan khendia group leader te thei to ka hi le group leader te na group te na banga again chi kha hoi ta kena in record dia section li ma hi manana section khata point ni apana point nga tika tan back record le kha hoi dinga hi chi ai kai tan heading a group discussion a dia briefing kha tuna ulalina group han khen helan hoi danjelina group leader ten le question nei bek dinga hi manuna amau ana pi to le ma kanun nain to pa ngain adam taka sakhi lui tui du na o khok bangin pathianing tui du in ka kha adam taka on pidingin to pa kangai on sia lâu mà
dingin ka dan hon singwa mu di a ke hon ina me lia tu ka hon hi hon sia thang nonin to pa kan hi lung lai amau se mi hin lui nu sia hin tha kan nei thei na do pa hang siam tha no sin nai tan tan bang in mana ka sem zela te bi na da na zo a ching zo lo sa da na hin in zo kalam a do zela siam thak non na do pa con nghe hi hon sia thang no din to pa kan hi lung ai amau se mi hing lui nu sia hin tha kan nei thei na do pa hang siam tha no ni no ka hun le di le hi dang din ka sang ta di ko ve mi ten awin hon sam zong le mang na sem kom zeli mai lam kan no zeli do pan hon siam ta no un chiagi no hon siam thang no nin to pa kan hi lung lai amau se mi hing lui nu siam hin tha kan nei thei na do pa hon siam tha no ni no mi hing lui siam mi hing lui nu siam hin tha kan nei thei na do pa hon siam tha no ni no ko group a kon pan dia ko kha group 1 ka hi wa ko hi chengna group 2 tina hon zom leo chen a khatna ka gen khopwa hi le siat gom na to ki sai ikama bang ip na puang nat pen bang banga i hon khoi kha pen chi kha kan ki kumwa e hoite la ka e tamlo chik e kan gen khide khatna hi le pathian ngai saksangina ma ni ki ngai sang so ma self discovery kha me hingina tu lai ta ki boy pi ma alian ina ni hitale e pathian zon sanga e le ki zong zo pai pen kha e problem khatina kamu wa ani na hoi to ki zoi ton ding na angwa sial na e ken kan ina le midangin nei ke le poi ke e ke le ken ku thuak ke na le midangin thuak le poi ke chi ngai to ana kha e akini lian ma ai le siat kom na te la kha khat e lam thak ding poi mo khat hi a anona athum na ka gen khu po hi le siat kom na to ki saya complacency chi a mi ma ban ding ai to lo hi bang bai cha lung kim cha hai lung kim chi ni i lung kim na hoi lo chi ni ma ba na i pan lak som lo hi na bang bai cha lung kim hi the le la hi the ki le la hi the lo cha
lum kim na hoi lo kin nei na komo wa vai pen kha siat na chi khat a hi a hei teng tum kha don na khan na pa na kon don thi hi dia ani na hi le ki chi mangte bang chu banga hon dal tu chi kha a ma ilam thak thi na dia hon dal tu te khen khat hi le ang ma siam na hon dal tu khat hi le pathian to ki kal a hoi lo sia ka hi dia chi khat hi a azo role model hi thei le ma role model hi som lo na again chi khong hi a ani na saw mo ban lo saw dina complacency to again to akizoi to na hai saw amu wa thina dinguna hil tamle awareness khong bol tamle hoi bana maban di ta ke sai khong hong hoi mai di hi chi sangena hi chi banga plan le hi chi dana na hi le chi khong hoi ta kena kisin sakena gian tamle hoi sudiam chi kha a challenges to mitigation dinga hi a atum na kha nehemia pan sin lai lessons learned he khata hi le igam inam hoi bana eima isap tom sung ki lam thak te na dingina khanna poimo pe na hi le olmo na hi a ke kapang ke ale ko pang ding hi kele ken kabol hoi thi lo hi cha olmo na pen mai pen kha poimo ama ate la ka nehemia pana sin lai kazilu khata hi a ani na hi le diktan na ki sumle pa ya cho hi lo na I compound to in a sep to I compound to in a sep ki zoi to nya chi na to ma diktat na kian na hi a he kha igen te kha izui ke hi chia diktat le chi kha kilam thang na ding a poimo khat hi a hoi ja kin na nehemia pa na akilar khanna olmo na ani na diktat na hi a athum na hi le nehemia na kulbang kya alam thak kya kulbang ke alam thak lo inchin kulbang alam thak kita khalam bole alam thak thina dinga kha pathian dan te pathian tu te sima hi wa ku chima bangina tu lai sap tom te le ngai poimo ding ho hi le a building a poimo ke chikia hoite paitia sumisen to khalam kilam tu ra de sumisen pen koi pe na sumising tamzo ha chi kha kingai to ina kilam tak the re chi kha ka gen khop te la ba khat hi hai tingai ding ha ko ka discussion to na group tu te na hon te cover le ba ipawai kwa ama sapena avekin bel ka zo ke wa himale question section khatna mo wai pen zowin to dan de a hi question khatna ding na in kwan sung kho tang le igam inamin alam thak dia poimo bang set gom na om hin na the ya chia he a waya kana ki ku kom te la kwa khat tu lai kha sumle paya dang tang na lian ta ko min chin Christian ai kel Christian lo hitaleleng sum easy money kilamen go maban hundi itu ita khangdi ki khwal non lowin easy money to life I enjoy the hi nak le chia alanga easy money ki jong waya example kana gen teu tu kani ai kele atuam tom he drugs zuak chi te khong hitapi in anona siat gom na khat non tu lai khang thak ten nei zo lowe chi hilawa iPhone bang to yut amaus a living standard pen ai kele a income pe nu ngai sun lo nu le pa struggle pen ngai sun lo iPhone a standard sang zo sema lungolin chin iPhone bang hong toi cha tu wai pen ni na wai pen bang leng khang thak tia siat gom na khata hi chi na kana ki kum khomwa gina zo chang in society a big takina society le family excess of using WhatsApp no WhatsApp kha dakar tampi jang hun tampi subegi ge WhatsApp YouTube ichite waite tungto na kha provocation mi kha va provoke zel banga ithu gen ding leng pilwang het lawai cha kwa manong mu ke na ven cha itut muna kha mi va provoke zel mi to va kitong zel ai kel thu hoi lo pi khong va gen zel phai khat nak taka hong khang ma in hoi pen kha isiat gom na khat isiat gom naw hi china kana ki kumwa azo changina ni na ding ina hiya ya siat gom na ka gen akigen te kha bangin nanghon sukha pena bangin nalung sima suna pena nalung tanga pathianin bang puak gi hon pia a chi kana ki kum khom no na waite laka kana gen tu akhat na ding ina
khola ka pan naw pangte abik takin naw pangte na khola ka pana anatopu ai kele alom te la kwa pana na la ku f word zat bang ai kele nule pa hopi dan bang hey ai kele banga nu pa chi sangena hey ai kele nang pa nang nu chi dan de kong wai pen kha ipai khel na khatu ta kep na la mai pai khel na khatu ai o chi na kana ki ku mo wai pen in lung sim hong su kha pen in ani na ding na self interest mi chi na kha mani interest ki entain chin midang ten bang ngai dan nei dio ai kele midang te hi ka interest pe na midang te ka su se khade o chi pen ki ngai sak non loin ke kamet na dia hi nak le chi lam pen ki pai pi izota in hoi pen boy hoi ma le christian tia ding ina hong effect ma khata hi chi a hi azo chang ina prayer time hi pen tung to na kha ta te na to mi na leng nule pana prayer time na bol pe nu hoi pen bo sia family timing na bol pe nu hoi pen ki hel non lo phone khong le bang hiam khong azat ja ka ama wa kha confinement na omutu ja isolate ta omutun family timing pen los ma chi da na hi in hoi kom koma kha poi ma saptoma ki hel na bang leng hong down hi hong down ma a hi te ja kina chi khong kane ki kup koma hi ina zo changina gom na tuam telaka tule tua lam thak ngi dia poimo na sak chi kana ki kum no no waya hi le poimo ka sak khadu tu one on one counseling i chirama khale khat ki hona heutu te hi tale saptam makai te hi tale I headquarter makai te tale atuam tuam mi mal hi tale mo member te hi tale khale khata ki ho to na azo changa vai hom na pathian thu sanga vai hom nalam utzo pathian thu dei tak sanga vai hom nalam kingai sakzo hoilam ki tuizo hile kilom hi te khong kha immediate step lak dinga kana ki kup kom teu a hiya ani na dingina khalaman thak kha poimo pen ma inchin wai khalaman thak pen ni tenga pastor hiam I kele teaching elders in elders itele khalaman thak pen imu det poimo wai tung to na kha isap to ante I member te ibak ding poimo a hi chi khong kana ge no in athum na ding ina yai sumle pai de tang na bai lam taka sumle pai de tang na ten kha zuaw gen poisak lo na khong hon tunin chin hoi ja ga yai te khong zuaw ka gen khaya ka gen kha ke hi chi bangleng hoi taka mani iki etchet pa to te iki bol thak pa pen kha hoi a hi chi khong kana ki kupu a hi in question khat kana bol thak wa hi tung to ni na Nehemia in bang chidanin hiai siat gom na ka ki kupteu group 2 ten ka ki kupteu kha Nehemia in bang chidanin pan aladia chi a hi wai pe na hi le akhat na ding ina Nehemia ina khilna amu te kha selo imlo in chin direct taka gen khia wai tu swang le sala ki mat na bang ai ke le leiba thang ba te bang nak takai chana tang ko pi in chin yai te kha ei saptuam sunga hitale khotanga hitale inkwani ki vai hom na hitale te pen chiang tak taka ei diktat taka omngam diktat taka gamtangam diktat taka mi tai ngam pen kisam ma in yai pen ipan lang na ding khata hi chidani na kana ki kumwa hi in ani na ding ina Nehemia kha problem bang hiama om changa ki kang ko het lowin chin mi to ton kho ami te to na sim ko ma na omin wai pen kha akhan na khat le pathianin awal zon na khat alamzan na khat ana hi jakin eite leng to banga mi te to ton khom ding isepi te to hitale I member te to hitale akwa to pathian na sem na ki kang ko lo di problem o male ki kang ko lo ding in mi te to ton khom thei dinga to banga panila dinga hi chi hi ko ten kana sin khia to hi ka ki pa ko I topic ko kha rebuilding the nations lesson from the book of Nehemiah chi pan sanina hi tole point li kana ki discuss wa no ma mai sepai dia sima gen z mai mo sepai paret pai ma bang point li on gen dia white te kha action to on gen form de ka hi chi ka on gen masahi akhan na kha I society sungsian na brokenness akhan na ka family mo lack of awareness in building a truly Christian family chi here
wai tu bang chi le akan na ka naw bang chi ka family banga chi the lo wa ji le ta nei mo wai thil tam pi su sia wa zo cha parenting issue kan again wa takep na group 1 ya group 2 te na children responsibility na again wa ko no le pa responsibility kan again wa kitwang mama hoi mama wai ka action bang chi di chi changa live out your truth more live out your faith chi tiao mi to di na gin na pen kaหิงเคียดดีไหมดังดีดานมโลว่าเขา point 1 here society to family here นี่นะalian na neo internet ki expose ta mo why ka the dark side of the internet ki expose bangi chi le alian na neo ken khat whatsapp group ko kyo min sub group ko explicit content he chi te mo link kilom lo video kilom lo chi ko on forward gui chi ko me vele mo ka alian na neo le why ka ki ha expose wa mo why ke le hi lo wa lam ka te bang chu graphic brutality chi kong violence chi kong ki ha expose wa mo mi ki thana mi ki sual na kong ki ha lo ma ma in chungwai na ka i mentality on susia mo wai zo changa technology hon tua me ki chia wai pen kha on tua me ki chi lai na kha awareness tom ko group in kasawa lack of awareness about using technology in Christ center way mo wai pen kha awareness tam le chi kong here I action de hele promote greater awareness of Christian ethics in the responsible use of technology mo Christian ethics to kitwa ka technology bang chi sa di internet bang chi sa di chi pen awareness tam le wai ka iki rebuild na di khat dai kai na di khat mo awali rebuild na di khat wa ka point ni na hiya athumna ka tulai su kana gen lu tua tribalism in society social bangai chi le tribalism mo chi pen ka kana gen lu tua putting our tribe first create hatred among different tribe mo a tribe pen amasai ko changa ka i tribe dang tel le amasound ko ino no changa apex ni chu isu tua di ma mo sahang bang le atal ne ki su tua le ki swal riu hi mai a territory ki tua wai dan deu kha anak ki tua kin chin ilele alang khata kalam ti din mona e changa white apex body te ka Christian tua mo Israel why kai society change in why jaka action de chu let our identity in Christ be the foundation for peace mo ahoi zo penom lo alian zo penom lo icha ki tau di thoi le Christ kha foundation i identity pen kha i koi di chi pen kha kan again wa hiya why ka point thum na hiya why kha dai kai ke le society sung segop de mo in kha tribalism in kha akwa hon su kha vek mo pastor te le tho tribe leader te le tho mi man le hi tho le hon hi tho mo le ki su kha vek azia chu i tribe patom in chingwai pen chi pi ngam akwa ki pang mo why toy pen kha hinon lo din let our identity in Christ be the foundation for peace si pen kha why kha ikir rebuild kan deu khat kan again wa hiya pa zo changa atom na di na appoint li na aneu pen hi tuan lo theocracy mo iran khong kha Christian ten again chang kha best example la sangun chin ko kha good example la kala goi voi sala no am ka sa we ko chu Iran as an example mo Iran de khong in leo china theocracy pai pion chin thil teng kha a religion way chu wine kha influence de kun chin a politics su hitale ki vai hom na dan mi le pang ki madres na sana mo ki chi dan na sana influence chin wine kha Iran su ha de why dan they have prioritizing religion in every aspects of our life more in every aspects of society why pe kha poi mo kana sawa pathiani na institution to mon create sa kachiwa why te tu bang family marriage mai mo ha zo chianga church ha zo chianga government hin chin he teng thuma influence nei zo ke le political din mon chun no chance mo hai te ki fail in chin why ja ka kha Iran an example la kha Iran te dan dewa kha I politics pen kha bible in influence di economics la mitale sumdon na la mitale bible in influence di why I think banga I society again take kha I influence them mo I action pen banga chile the bible should influence every part of our life chi ka kana discuss le I think ya area ting li kha Nehemiah na Jerusalem na bang alam thakda na abang ilam thakna di mun tele ikibol na mun te kana gen ho hi ki pa ke ko kha group le na te ka hiwa ko le ka ki discuss now kha ma chi de hi de nga point khat na kan ki discuss wa hi ale sia gop na in kwan sung hi le ko tang kam le na ma banga sia gop na I mu ti to ki sai kan ki ku khom na wa ka gen ko point ti kha point nga ka oma khat na hi ale kham the na salwa mo I gam sunga kham the na salwa chi a hi ani na hi ale ki nek sia na athum na hi ale lu le pa ki sen tam wai zo cha alina media social media zat dan siam lo wai zo cha lu le pa ti dam khom na hi le
in sung bo pawk na ke chup lo kin na ke sial chi ting siat gop brokenness to ke saya point ka sial kya to hi ani na a challenges pe kana ke discuss kha ki wa hi ma le a strategy ka gen kha ko bangai cha le ya siat na te pien a restore ke na di nga chu ama sa pien na ni malin zeina tak ne ya thum na to pang pien kha a strategy dia hoi ma hi chi kha na ka kana ke discuss ya ni na a nu le in kwa na nu le pa mo kwa na pien hoi ta king nu le pa te pien example hi thele chi a ya wai jo cha sap to min le ya i sa go na to ke sa ya restoration thek na dina panalak the u bangai cha le amau sap to min le kem ai ke le cha pi bang bol thele ya i sa go na te pien kha tung ding the ya non ding a hi chi kha ke discuss wa wai jo cha anek sa ke discuss na u bangai cha le yai in sung hita hino ko tang hita le gamle na ma sia gop na pien mi mala ina vi kha ya panina la kha ya bang chi bang yin ina mai to kha chi to ki sang personal testimony to ki sai kana ki discuss kha na wa yai to ki sai pien kha wang na le ve na ni in pan le na la kha le ana lo ching zo tak lo ma le yai to ki sai ya bang chi danin pan la le a hoi da cha question grace be ka oma wai don na ke pata don na poi mo ma ka sak le ke le kana amen ma khat tu bangai cha le ama wa ahon gen na wa kha twai lai lam ti sangin naw pang ti pien hun focus zo naw pang ti pien naw pang ket na kha poi mo pien ma a hi a chia wai zo cha hi chi da na siat gop na pien en hi ya le i siat gop na i ho pi ti pien a age group banga mo a age group banga chi pien kha khat na a thik mak sa poi mo hi chi kha adon na hi a age group teenage banga hi le vaziet bin action wala in vat ama asanga authority ne zoina bole a hoi lam sanga asia lam bol zo kha mai theng mo teenage group hi le hoi sangina konjal zoina ki ho lim pin bole ama wa dinga kha ki tun gen na pin hun bai lam zo dinga hi chi pin kha a hun ge na hi ya ke pata ka hun bi la no pa hi le imi ho pi te i cha ve na ini te na pang e su pa hi le amau psychology the pin kha poi mo pien ma amau psychology ni the le amau boy na the pien ni na e te pan lam de dan pien kha hun pan pi kha ma dinga hi chi kha ko group number 4 a ke pata ka ki discuss wa hi ke pa ke important hi le discussion te kha he tane na conclude dia tuna ulalina unon lo ba tuna hun leng kino to simta the concluding remarks chi hi Reverend Dr. G. Pauman, Principal, RES, Reform School of Theology. Ni hun le sort simtas point ni kong kon highlight put juala Nehemia lai bu apa ni na encouragement hoi takati mu te gi ge tu banghia me chi le do tu melma tampi om a hi chi itheya lo chin na kha thong om nge le san balat le to bia te lo pa itale eng hoi pen kha ama christ le kham thei do na to ke saya ipan la na te khong yet changa kwa man ngai kham thei chu kho la su be zo lo di i society le be zo de hi chin kha ki thada sak thei mo ki we thil dik pi le sim tho mo hi le leng wai dan Nehemia in chimok ta le kha anna sep atu pen kha tang tung lo di hi area huam sung in kwan khotang sung isap tom sunga wai bang challenge som pen hi zo the na dinga lampi om gi ge hi chi thei komina Nehemia ton in nei le uthwai kasak awma hwa hi point khat na hela ani na Nehemia hin ko yet chen hi thil lamdang pi khat om hin ka theya
sana di na na thil thum kon ta lang dinga burden kha angai tu na athu Jerusalem tan china jak pana thum na anei sungkha khali vela hiya wana Jerusalem wa pana Jerusalem zuan de hong pai khwal jin na kha khathum sung sep ta tak hong patana sep na ve et jena hi ana sep hun sung kha khani chinglo mo ke chu wa ja ka hi ala hi pathia in bang preparation athum na kha ahun sot pen rut danin ngai to tale hang wai kha pathian to kalwa na sep poi mo ma ana sep na ding foundation kinga na lian ma ma hin chin muti dan pathian to kala to pathian kala ta pen amma ma khatom hi lo hiam wai hi Nehemia na sep da pana yet le thil hi thei khatong piang khatom hi lo hiam si ka ngai to wai chilawa ile bul khak chenga hi thil boy pi khat huna poimo lo tan bang le lut thei thil khatom thei waja ka athum na hun sung le wai ana sem ja kwan na huna suk be thegel yet chenga ana se phun sung sanga tom zo mo kin chen wai hi sin to khat ngai to tham khat thin ka ngai to hi waja ngai thil ni te kha ei to pathian kala a relationship a foundation ekebol phu na hoina le gal do na gal zo te kha pathian to bai lam chika hi chei khat om hi nong mu sak khin ka theya wai hi thil poi mo hin ka ngai to hi ki pa wai chai ki thu kop the khom the khoi ka sa lampu hong apat na le athil hong hi to te leng khoi ka sa conclusive banga inclusive tom chik chikang la khom to ya tom chik khun sunga zo thei de le ke ma le le hong om sia ma mai ta ke na hi tu te li la ma te tale yang form te tale ngo te to ma ke pa tu kon ye nei te ngai di tu na atop na lam tom na pen Delhi satwam upa ni elder hi ampan chin elder ti chin pu aman pa tu gen na won le ni ui won te khang nang ne hen la ama sa pen na nebang inong pia ya paten ta ki pa tu ge na sabana Delhi satwam te hi a host ke wai le atero to ma wa tu san la hoi ka sa nong te sia mu kong ngen aya pai lo na dunia is first person ti ya te tu pa bang le yang reform te le kan mun nei tom te pa so te ne ko na hi ye su kres min chi bai kong bo lai kum na ni le lu chen na dim pa wa na ma wa na hoi na te na kan sa hun bang ta na hi ya pat cha kan ge juma discussion Nehemia la tum to na ka bio the tum teo gen khom na din kan bo teo hi na gwa dong na to nang man pata mai te dang the nang ya abul ka patu approve tam ya na gwa dong na ta sa kun man pata mai te kam no ku ngal long tam to ta ta hi ni hun sunga terin ki bolte le atwam tam discussion ka bolte tum to na to ma mi mal hian la hat to ma dinga Nehemia in kurbangalam banga tahin ko teo khat kon teo kalam hay na dingon nang man at hain hi Zoom meeting ka bote nai nagwa to na to tami malahin ka tet ya to nang ho ti na ngen na ta ko hi ni dang program te hi mabana hat ko ma ding ni mala dinga am tem na dinga bo te ye ding nang man ma tem ku je tin ti na to ka so ni dunia antul teteng nang man ta sai le ga wi na gwa to na mong sem to ama te na pia na gwa to na te ko
amatiu na tuitang hi ibanga na hoy na nang tansa peje ki patong genin mai lam tahin fu ta son na din tiu nang man Nehemia tu bang lam banga kain fu tiu lam to kai dingin na pan pina te to ni to yin tian na tungang kumi undang tu dia sumi na pan pina ngen kan hi amen amen